راج باش د برنامه جهان آنالیز دم دیسه به هفرانه مجارمه روجاوی کردستان هلوستا دولت اروپی تایبتی آمریکا جید درباره سوریه ده درباره روجاوی کردستان ده میوانم علی گله روزنامه‌وان استودیو بخیراتی مرحبا بخیر داد میوانم ایدن دکتر خالد عیسی نونری تایبتی روبریا خسر آباکور اشتات سوریه ما مستب بخیراتی بخیر دادن ما مست اسپیشیشته پرسم دوان دمی داویده پیشتی هلوشینا رژیم باس یا لشامه ام دبینن کود هلوستا دولت اروپی ده یا آمریکای ده جی گوهرینه که ام جداخیانی وان دبینن دبه کو انجام خبات نوع دیپلماتیک بن لاوروپای افجی البته ام دبینن چوایه اون هلوستا ولاتین اروپای چوا دبینن ده درباره مافین کردان ده درباره هولدانا قبول کرنا ستاتویا روجاوی کردستان ده کرم که ما مست بله هلبته پشتی گو اب دستلاتا نو هاتا شامه هلبته زانن يعني اب تبقرا گو احمد الشرع تشاوي ديكه السر ليستا ترور يجي حتى هاجي هي السر ليستيه جو بهوي بر هيزن ديمقراط يعني بر خوفي وان هنا ما ترسي وان هنا حتى انها مساجد جودت مساجد بيجي ام دفازن جو سوريا جو هر كسي ده ام دبينجي حتى انها يعني هي كرانجه جو بيهوي هيزن ديمقراط وهيزن مزن تايبتي امريكا فرنسا اوروبا دروان دبيجن تمام انا دا صلاه تقلوره ليه تعلي وابدا صلاه بحاجتي نبه بحاجتي الي كاريه بحاجتي افا بيه او شيء و ترجيوي هبن جوا شرط مرتبه لازم يبقى حكومتك كس بكادين سوري بجدار بن جنابان بكاتيا كرد وبكاتيا سركه وتكلي بريا قصر وقصدجي بحمي فان هيزن نقوير هبون وهنا وتايبتي ديجي توري ونموناك تبدا شرطي وبرجي زحمد نموناك على الديمقراطيه يعني حمي تكانيا في هريما باكور رجلاتي سوري تشنتاو حمي اول بهدوره فريق ستنبكن وبرقانا قبكن يعني رنجتي قناة جبو بياوي قاوا جو اب اليكاري بخاز حكومة الشامي كيبه وفان شطانا وفان تصدم برجعويقا وملتي كرد او نبتنية هلبتي او هيزك السرعة ديه ملتي وي بيريه لي كرد هوا البند خوي عرب وسريانيه باكور ورجلات سوري رك جيكي برومات سوري ده بقرن هم الهريمه خد صلاه هريمي جو فرابه هم جي بجداربونا وان ده صلاه نافندي ده جرك بجداربونا كبه لغوري هبونا وان وجرك حمه فزاي خير وخيرات سوري برنكي انصاف يعني وعدالة دي بايكرين لحمه هرمين سوري نوك بري حمه خير وخيرات سوري انك حمه جي قال لك جي باكور رجلاتي سوري بو جي روج افابو لي تمجي هاد كسي هاي فقير لبي هرم جان دكر جبر حكومته تشتك الوان بارنتر وكب هرمين ما مستنها لفرنسا هولند سرکوماری بری فرنسا باسا قیرین و هوارک لزگین کر جبو پاراسنا کوبانی جبو پاراسنا روجاوی کردستانه اف قیرین و هواروی آ شخصی بو یان سرناوی دولتی بو او مسئله کدنه چقاس دکاره باندور لدولت ترکیه بکه لولاتین اوروپای بکه جبو که اوج بکه من نوع عینی هلبستی ایبت مندیا دو گاوا برخدانا کوبانه ده سرو دولت یکم بو بناو دولت فرانسا سرو کومار بو او دولت یکم بو گو پشتکرتیا برخدانی کرد و پاشه هوالبندیا نامنتوی آدجی داعش و هاتا اوجی آلیکاریا بکر هر بته او دیل برچاغفه چلو به آلیکاری مکاربو ملتن باکر رجاتی سوری
قاربو به هرمي رزقار بك قابا قول شعبي يعني رزقار ناتشكي سرك مزنه قابا قوم اودي وديت برشعبي من بجو وهرمي ده هدي دست فير ربريه ايجو دركتن الشهبه والوكي الدرين ده وانا اشتديت تام لسر حتى كوباني وسر هرمين دنجي هنا پر نرازيبونا خدا خانه كرن او كرين كر ونقوى كرين كر فرنسي دسالات فرنسي برنگا كي فرمي او جي مداخله ديك وتشتغو ريبابريا قصر دعو ديك وقصر دعو ديك جبو باراستنا بهرمي جبو يكيكيا سوريا جبو خاكا سوريا يرورو خاكا سوري تي بمبكرن ديجي قانون الناتوي وام تم شوار برجد وقت برجد آن هاجده ام دعوة يكيكيا سوري دكن يعني ام يكيكيا سوري نه سينور دولتا سوري باكر لباريزن برز هولاند سروكي وزير برجي جان بيير رافران قال كساتي پر بدار چه روشنبير چه سياست مدار او جي پشگرتيا الوسطى فرمي يا دولتا فرنسا علی دوینا بری ده اگر پرسی تابن تجمع مسته خالد عیسی قریب پرسی ل دستور ته پرسی کی من دنجی هيا و پاشی جی ام وگر استودیو نه ما مسته ام دزانم فرانسا د مثلا کومکوجین ل پاریس ده هنک دیندار کردانه هر دو دوستی جهاتنه گرتن ایکو کومکوجی پیکانی نه هاتن دیتن کوجری ساکنه جانسز و حوالن و لزندان هات کشتن مر به شکل کی دوستی سری هات گرتن فرانسا خواهک دیندار کردان دی بینه وان دا خویانین پوزیتیو ده یان حقیقتا خواهک دوست کردان دی بینه و حوالبندی خواهی ترکیه جی به وی آوی دخار ریسکی زانی حوالبندی وانی به ترکیه جی گرک نکه و ریسکی جبر گوتشتی گوگ او دخوازن پرس و ناکوکی دنابینا ما وقت بشك جسوري وجيران ما دولة ترك رنگك بديالوج اشتيانه يتفرستن مرسله ديندار بوني يعني حتى قتل عام ايغو ميت تركا جو لباريس ترنوان او دوسيني محكمه ودراده تتا شوفاندن دي وقت جو مرا بهوالبندتي بهنكار دك نهر تشتي جو مرا دقازه جو مرا دز دخل ادخال سركده وبشغرتيا ملت کرد تکرن دو هر دولت کیجیده هر کس زانه دو هر دولت کیجیده گلک هیز هنه هیز نجی هنه دبینن گو کس دبینن گو وک تکانی نه دولتی وک شفر کرده که بکار بینن لی هنجی هنه دبینن براستی وک کاریا به تکانی اندناب دولت ها وک دانستنده دولت ها ملت کرد رنگ کی استراتژی بینن جبو بی هاوی برز هولند برز ماکرون و قال استراتژی مزن ادنا دولت ده او دبینن گو ملت کرد و حوالبندی وی باکور و رجلات سوری ده وقت موتور دموکراسی نه حتی يعني نجو سوري تاني العراق لتركيا لايران ملت كرد رخصتين كريا وبرنج دعوة دوزات ديمقراطية دكان أبكسين ديمقراط إيجو ناف دا صلاة دنا إيجو بشتامة دقرنجي هبتش جي وكوانجي نابه جبر أو بجي إذن هنا إيجو نافذون أفتشتهم ببا شبه بجريداي وان تشبو برجواندية واني إيكونومي جبو بياوي بحوالبند فراغابا گمرا بهفکاریه دیگه هر تشتیگو مرا دخوازه مرا بدست دخل لیتخاری سر کده ایرو هالوستا وان هالوستا برومتا هم دخوازن گو پیکانیا ملت کرد جیکی برومت دسوری ببینه دسلات نابندی ببینه و دخوازی جی گو کارب علی کارب جبو ناکوکیه ما و دولتا ترکی جیران رنگ کی دیالوگ چاره سر بده. گلک سپاس ما مستعزیدی سوی گرم جمته از پرسم هلوستا جواکا اوروپی از پرسم بریا 30 سالا لأوروپای بحثا کردان ده هاته کرن دگوت ام نزانن ناو کردان نبیستی بون اما دوی روشی ده دیم بحثا آزادیا کردان دکن بحثا ستاتیا کردان دکن پیشکتینه که جدی هیه
دقتا ناونتیوی ده ادی کرد هدی تن ناسی نزوی پرسی جوت کم پاشه علی گولر حواله می روزنامه‌گر چاپمنی اروپای دشوپینه آلمانی جی انگلیزی جی بتایبتی به دستور واجب پرسم علی گولر هلوستا جواکا اروپای تو چواد بینی گوهرین هیا ده هلوستا وانده ده پوزیشن وانده لبرانبری کردا بگومان یعنی تجی دستی که بس کرد اصلا یعنی گوهرتن دا هلوستا کی پوزیتیو هلوستا کی ارینی لهمبری کردا هیا اف شورشا روجاوا شوندا اف هلوست حتی دست بکرن ایروژی دا اصلا جوردا بردامه جبرکو ام باش زانن کو دما ام بجن پشت شورشا سوریه یعنی جا ام بجن بحر عربا شوندا لروجلات ناوین گنگ شو ام بجن قیران کی سیاسی و آبوری رودا دوی ام بجن قیران دا کردجی ام بجن لسوریه روجاوا لدجی جهادیستان ام بجن تکوشینه کی براستی جی به هم پا دامشاندن تیبتی جی ام بجن 2014 ام بجن کوبانی یعنی او باش زانین کو داعش دما ام بجن باجار موسولو پشتی باجار رقای ام بجن داگر کر پشتی بر خدا کوبانی ام باش زانن کو پشکریا کیجان هزه کیجان دولتین کیجان آلیان ام اوسا ارشین کوبانی کر دما ارشین کوبانی کر گلی کرد بر خدا نکی به هم پا نشان به هزاران که چه خورد کرد چپرین کوبانی دا جان خوفدا کرن د پاراستنا کوبانی دا جیگرتن اول حمود جهانی بو سمبولا کی پرمزن اف برخودان لدیجی ام بجن تروریستن جهادیست یعنی ام بجن اسلامیست لجهان داجی دنگی کی پوزیتیف دنگی کی پر بلند ودا جبرکو یعنی ماموستا خالد ایساجی او نه بس بکه جبر ایرشین داعش یک ولاتی کی ولاتی یک سرکه ام بجن پر بدل دا یک فرانسا بو پشتیوی ام بجن بلژیکا بو انگلیستان بو آلمانیا بو اف کومن چتن ام بجن جهادیست لوان ولاتان چالاکین تروریست لهمبری سیویلا چیکرن بسدان کس هاتن کشتن هاتن قتل کرن لاوروپا جی مترسینه که بو لهمبری و کومی جبرکو دما ام بجن کرد لهمبری و کومی تکوشینه کی دامشاندن وکی ام بجن لاوروپای وکی ام بجن ارینی هاتیتن پشکریه کی پرمزن دان کردان کوبانه لاوروپای لکولانن اوروپای ام بجن دیسال سالونن پارلمنتوین اوروپای گلک سازیان پشکریه کی گلمپری چه بو یعنی نه پشکریه کی ام بجن گل نه پشکریه کی جسیز ام بجن کولانان هات اکرن مثلا گلک پارلمنتر گلک ام بجن سازی و رخصتنی ناو دولتی هما ام بجن وکی دولت چی هلوست ام بجن لحاظ نشاندان گلک ولاتن سروکن ولاتان ام بجن کانادای بگره جا استرالیای سروکن وان ولاتان داخلی دان پشکری دان حساب پارلمنترو ام بجن وزیر باوی کی ام بجن پشکریا کردان دال روجاوای کردستان یعنی شر و برخدانا کردان یل هم بردایشی بو وسیله جبوكو دعو دوزا خوا آن نتوی با اوروپای به دنیای بده ناس کرن افسد السده يعني افسد السده اما ام بینم بیراوه بریاوه چاپمنی اوروپای تنه آژانسین دولت ترکیش خوراوکه رفرانس نشان دادن دما کوچالکیه کی چبال باکوری کردستان یان ماف کردا باتا زمان باتا روجوی آنادولو آژانس یا جی چاپمنیا آژانسین رسمی دولتان جخوراوکه رفرانس نشان دادن چاپمنی اوروپایش برویه کی هنکی زحمت بوج بو کردانش بو کو بکر به ماوی خپین زمان ما مست خالد ایسا سروی مجاری فکریت مرختکن سروی گفتگو هم تم yani referansı wan çiz ali ragandine de u çiz ali kanale diplomasi de rasti mixabin ev devletin go Kurdistan perçekirne de daxanekirin digotin bana ya digotin teröristin digotin çetten digotin yani bir hevi
ددان ناسکرن گاوا گو هم سپاس جو کاری وی روزنامه‌نویسی چه دواره خدمت ده چه کانال دیپلماسی ده گاوا گو ریوابون او جب خبات ریوابون هاتن ناسکرن گوها دمک حقیقتا ملت کرد نه اولی یعنی مثلا دولت ترک ده کس گاوا گوری قانون دولت ترکی زارقیزو خورت کرداک بون سرک شارداری دیگرته یا بون کتن پارلمانجی دیسی دهاتن گرتن وان شکاری وان در دخستن گاوا را دیشتن سلاح جی دیگوتن شو تروریسته هر دری دیجی عین بی رنگی حتی اجا پشتی گو آگاهی راست کتن دسته وان هیزن نابنتوی هیزد مزد لگوری وان آگاهی راستی انالیزی راست کردن و تالی دریارنی راست هلگرتن دیجی حیانها ولاتن هان حتى انها يعني راحت حتى جو بازم جو بيشتا ملتي كرد بغرن ياجي جو اشتيانيه كل وقت الهرمي بما وقت دبن باكو بروجلاتي سوري راس ملتي كرد ملتي مي هفكار هنا عرب هنا سرياني هنا كلداني هنا عمي هوي قابا جو تخازن جو تشكي بدست خن دي سي مخابن قال لك دسلاتين نافندي مداخلات كن جبو جو دسكتي تكفن تهلوكي يجب سرنا كفن حطانا يعني بدنا برجع بيقى pardon بدنا برجع بيقى تلو قصد راست ما مستشفى متخصص بینم بیراوه دنوا حمی ولاتین اروپای ده ولات یکم کو پیشی خودی المافی کردا درکت لباشور کردستان ددما فرانسوا میتراند ده هلوها هفجیناوی خودی ل درکت یعنی هلوستا فرانسایش دسپیکی وش بو کردان هنکی جوالاتین دن ای اروپای جداتر بو شاشم گلو بري ما فهمت كن حتى باردون يعني مثلا 2011 حتى 2014 نوی 2014 باش آگاهی ندهد جوانا براستی باشه پشتی گو هفدیتین چه بون بسروک هولند را دوی وقته آگاهی راست تقرین البته پشت آگاهی گو مدان دانجی راست کرد يعني تأكيد كرجي ديجو براستی ولوی حقیقت ناس کرد باشه هلوست جبو روج آباده البته پشتی هفدیتنا یکم باسا سال نودید کم ماموسته باسا سال نودید کم ددما راپرینا باشور کردستان دجی فرانسوا میتراند و دمیجی خودی کردا درکتن راست بسر قادبه حتى او هلوست د پاییزا 2014 ده هاتستندج برو جوا بس سر باشور خبرته يعني حتى برانسيب دستوردانا انساني برز كوشلر تشيكر يعني د ما في نابنتوي ده او تيوريا هانداني وفرنسا راسه يعني امجر ديندارن دسكفتين ملت مال باشور رولك برمزن تدريس حتى دوار لشكري ده يعني جوبيا كتجر انا جديسه يعني دي وقت مگو گرک ملت مازانه بدنا هر دولت کې جي نه هر کس وقت حدود فکره يعني هنه استراتيج هنه ايجو بينن هفكاريا بملت كرد جغرافيا روجات ناوين ده فداي هم جبو ارامي هم برجواندي فان هزاج هنا ليه قال لك جي حطانها مقابل هنا دبلومات الهردري نال فرنسا ثاني از رنگ جديد ميجم دباوريا وانده ان دولتها اساس دغري جبو بياوي دبينين كساي يعني تكانيا ندولتي وقتانا ترددم الدستين كسن استراتيجيين رايدار نيمزن فرنسا هنا والولايات دجي ايجو راس جبو ملت كرد وجبو ملت خشير نريناوان راسته يعني برجواندي واجته هي ارامي جوجلو دريبه جواجر تشكي نخرابه وياده اصلا برانسيبي جو ملت كرد برن ملت كرد ايجو بي داودكن ديفان برانسيبار دنرخاده
دكين هبدو شج آلي ما في وكبيا جنو مير شي حمي بكاني بهبدو رجعان بك يعني عيني نمونات جوان نمونه ولكن ديمقراسينه gelek spas mamuste az nizanım denge telefona te vekiliye beki jüderete Ali Güler tişte helvesa min mane ne da wezîra karê derve ya Almanya beriya ku biçe Tirkiye xoş basa Kurdan kir god divê Kurd li ser navê rêveberiya Xweser biçin di hikûmeta li Şamê de cî bigrin xweş bû ama wextê ku çû Tirkiye helwesta wê guherî çawa bû nizanim dibêje nizanim bila YPG xwe fes bike û dev çeka berde yani siyaseta fermî ya dewleta Tirkiye anî ziman madam Barbok xêre helbesta Almanya tamamî li gorî wê ye yan Almanya weke dewlet cuda difikire ev şexsiyet cuda difikirin mefhem nekir ya brastî yani mirov dikare bêje yani tekilî Almanya em bêjin Türkiye ne tekiliyekî yani em bêjin îro hatiye saskirin tekiliyekî dur û dirêj e kur e ev tekilî îro em bêjin li ser aboriyê li ser em bêjin ticaretê dimeşe Almanya yani vê tekiliye xwe nake qurbana Kurda ticaretekî pir mezin li Tirkiyeyê ji ber wê yani tekiliye xwe nakin bêguman nakin em bêjin qurbana em bêjin Kurdan yan jî em bêjin berjewendiyên din ji bo wan esas ew e ku em bêjin berjewendiya wana Tirkiye lê me di destpê de jî got yani li raya giştî cîhanê atmosferekî pozitif ji bo Rojava ji bo Sûriye hatiye vekirin di serî de em bêjin Amerîka serî de Fransa İsraîl gelek welatê din di Sûriyê sistemekî ne weke em bêjin wekî Rojhilata navên wekî Afganistan wekî em bêjin Sûriya berê dixwazin yani dixwazin PKK'yên li Sûriyê hemû PKK'yên li Sûriyê di hikûmeta nû da cî bigirin yani Sûriye Kurd Arab em bêjin Sûryanî yani em bêjin hem em bêjin duwarê olî de hem jî duwarê netewî de hemû PKK'yên di wî erdê li wî erdê dijîn bin xwediyê maf di nava rêveberiya giştî de cî bigirin ew PKK'yên li Sûriyê bi hev re bijîn bêguman Almanya jî hêviya dixwaze yani em bêjin dema li Almanyayê borbek dema li Almanyayê bê daxuyanîkê dabû ev daxuyanî di vê çerçevê dabû lê li Tirkiye hinek li gorî em bêjin hikûmeta Tirkiye hikûmeta AKP birastî ji bo raya giştî daxuyanekî wisa da ez di vê qanê de me yani ev daxuyanî ji bo tatbînkirina raya giştî bû yani ew helwesta Almanya ya esasî nine helwesta Almanya esasî îro di çerçeve helwesta Fransa'da ye yani em bêjin çerçeve helwesta em bêjin Amerîka'da ye ji ber ku hemû Ewropa hemû welatên Ewropa hemû welatên em bêjin Rojavayê ji bo Sûriyê vê tiştê dixwazin yani Sûriyekî demokratîk be Sûriyekî em bêjin azad be di hukuk çerçeve hukukê de hemû PKK'yên li Sûriyê dijîn azad wekî em bêjin çerçeva mavê xwe da bijîn helwestan wan jî di vê çerçevê de ye îro ji xwe em bêjin îro tiştên gavên li Sûriyê têne avêtin jî birastî jî gavên mirov pozitif dibîne êrînî dibîne yani hinekî hikûmetekî em bêjin niha ji bo sê meha hatine avakirin ama dixwazin xwe biguherînin dixwazin em bêjin gavên êrînî bavêjin dewleta Tirkiyeyê zextê li ser wan çê dike ji xwe dixwaze êrişên Kobanê jî bike yani helwesta dewleta Tirk armanca dewleta Tirk êrişên Rojavayê bike Rojavayê Kurdistanê îşgal bike li Sûriyê jî hikûmeta hem heteşe bigire hem jî em bêjin hikûmeta nû bigire dibin desthilatdariya xwe lê rastî jî ev planê wan ev projeyê wan ev xwastikê wan neçûn serî yani jî pêk nehatin ji ber ku piştî heteşe em bêjin Şam dest xist hikûmetekî nû ava kir binêre hemû welatên Ewropayê hemû welatên em bêjin Rojavayê yekser colanê re hevdîtin çêkirin yani yekeyek em bêjin heyetên van welatan çûn li Şamê hevdîtin çêkirin daxwazên welatên Ewropayê dan
اصلا ترکیه نه بنداوی تشتی بود ترکیه خواست کو جولانی انجا امبیجن هتشه امبیجن حکومتا نو یا سوریه ببه امبیجن گردای وان به ولاتین وکی امریکا وکی فرانسا اسرائیل انجا امبیجن آلمانیا اروپا لسر ریا امبیجن سر ریا ترکیه را بچه بوان را هفدیتنا چکه جبر که او خواست بو حمیین امبیجن بردفکن حکومتا سوریه یا نو لی اف ولاتین اروپا امبیجن سری دا امریکا اف پلانا ترکیه والا درخست جبر کو ترکیه ناخوازن ترکیه د سوریه دا گنگشی که چه که لور امبیجن دستلاتار به جبر کو دستلاتاریا سوریه امبیجن دستلاتاریا حکومت AKP ترکیه اگه لAKP لسوریه امبیجن سردست به براستی لور کریزه کی پرکور امبیجن کریزه کی سیاسی کریزه کی امبیجن آبوری کریزه کی جغرافیک هم کور هم برفرد به چاره سری لسوریه چینا به جبوی ویجی از دوی باوری دامه ولاتین امبیجن سری دا امریکا ساس اسرائیل انجی ولاتین وکی فرانسا آلمانیا اروپا ناخوازن ترکیه لسوریه دستلاتار به ترکیه حکومین امبیجن حکومتا شامی بکه چون حکومتا امبیجن حکومین ترکیه نیه شامی تك دخواسه جادست ورن امبيجن سر حكم لور علوي ورن قتل كرن لور درزي ورن قتل كرن امبيجن كرد ورن قتل كرن سورياني ورن قتل كرن جنگشو كريز بردام بكه اف كريز اف بردام رفشكي بفي حالي براستي جي كس ناخوازه هل فرنسا قط ناخوازه ام دزانن كو تكليا فرنسا وسوريا نج ايروهاتيه ند سال داويه به يعني سوريا وامبيجن فرنسا تكلي خودي تكلي كي پر دور درجه ديروكيه جبروي براستيجي فرنسا خودی مسئله حسابینه جبویی ناخواسته ترکیه به وی آوای به سیاستی که به وی آوای پلیتیکایی که به وی آوای مداخله امبیج سوریه که شانس ما ایرو هی دکتر خالد ایسا نونری تایبتی روبریا خسر یا باکو رجلات سوریه ام دیجن روجاوای کردستان ایرو میوانه ما ام پر کیف خوشن جبرویه که ماموست جنابته پرسا اساسی د پرسم کو همو کرد لبندینه و مرقتکن چیه اف پرس گلو هون لبندینه ستاتویا روجاوای کردستانی وره ناس کرن یعنی جبوه چو شرط و مرج لازمن ورن جی جبو ستاتوی به ناس کرن ام بشک جسوری شخوات ناب دكا بانا دا بشك جسورينا ولبرجع به هر كسي انا مخابن دولتك جيراني ما يريج دكا جو بشك جعاد سوري تخبن دستيفا باش هين برجي بشك دستيفا داي لبن دست يعني اشغال كريه احتلال كريه باغركر كريه وانا دخازه جو هين به هريمه ديجي تخبن دستيفا جو وياوي اركي حكومتها الشاميه تبلغوا انا هين سرنجي خباش نسكنيجي او قبول نك وبشتا ما بقرا انا قام قاربن نهلن دولتها ترك بيتر خاكا سوري تيخا بندستيفا جبو شرط شرط مرجع لازم جبو ستاتيا روج افا بيت راستن اب تسكفتين ملتي ما بين باراستن يك جي يكتيا نافاي او يكتيا نافاي نمرا بيك هز دولتها حمهز نيك يعني يكماني لسر خالي بان ايرو اگر دي بردوي دريما اگر جو امنيك ريز هبدوره بيك دنجي ندو نستينن خلكيره ويشفى او يقل ستيكه خاله ددوا جبو ام جهد بدن بويه كتيافا بيشتغريا هذا البند ام نار د صلاه الشامي ده جيكي برومات بقرن جبرجو حتى جو هريمك شقرات بريجي او ريفيريا هريميه بو قانون ان هفته و 4 و 2012 فلان لتت صلاه نزدان وان هريما
تشتي ام دبين ليش بخوا يعني دبين ليش بو باكرو بروجات سوري تانية دبين ام دبينن والسوري لازم سيستمك ننا فندي تشيبه يعني زور وظلم ملت سوري علوي درزي وكفيا جنومي تتقراستن سر چنرخن ديمقراطي لي جبو ستاتيو هريما بستن كده صلاه عن هريما فلابن ام جد ننا فندي جا جبه فدراليزم اي نظام چنا بيلي بك ام دبن فسريا ديمقراطيك لي رنگ ننا فندي تي اب اركي حمي كسين غير ديمقراط كسين سوري وتشكيد اب اركي حتى دولتين عربة يجي دولتين عربة شلو انا لبرج عبيوان دولة تركو عرض سوري خبن دستيخوا وهم دخوازي دست بدا سر دسالات الشامل تباوي اب اركا تالي اب تشتيهان والتاثير اخوا والجيران مع العراق بك والاردن بك وهم بيتر بلا بك عجبا شما مثلا العراق جبر جو نافذ جو عرض سوري داگر کر بك يا اردن شما دولتا ترك دخوازي جبر كوكا في مرسلي كابنه كوكا في تجاري سوري تركي قبول نكريه بسرقابونا سوري قبل قد فرميتي ده تكليها بون يعني از پر دور نارم بينجا ده 1955 لشکر فقش اني سر سينور خست حلب و حريما روجاوي كردستان اشغال كجبوبيا يشوا او يكيتيا orta Suriye Mısır çebuj bu karibin hemberi ve proje bibin. Bu ve em tişte xwazin em cîrantiye dixwazin em dixwazin pirsiz girêkê xwe bi dewletên cîran re diyalog cara ser bikin wek çilo diyalog di orta me û cîranê me Iraq de heye bi hemek û dûdê li tişkî veşertî tune em çi dibên ew dibên xwazin Sûrî perçe bikin yani ê gotê عرض ما اشغال دكان او داگرکریه دکه و تالی بهانه بالا تروی یا جی بهانه ده دبی والله نظام PKK دبن دسته PKK دایه دبی یا PKK تروریستن ام چلو هوالبندیا نامنتوی دیجی داعش شر دکن yani هوالبند ناتو نه و اندامه کی ناتو جهوال بندك ناتو را دبجت تروریسته دبي كرد هاتنه كردي نسوري الوي درينه اي وي چتي وي چينه چچانينه جنزاب هر يكي از نخوازم گوتنه گرام بيج بز گوي بابي كزوارش دريه تي وي تيني بكاردينه تي جو خيزو پورته ما بكوجه تي هاكا سوري داگر كردكه ايما بابا گو چتي وي باليكاريا وي گرتن سر كوبانه وهاتن جبو ولات ما ويران بكن هاتن بغازيا بي ملتي هاتن غازيا كرداره غازيا عرباره سرياني روجاوا هاتن جبو گو اليكاريا بكن انا اگر گو آرامي ببه اشفا هر کسی گو نش سوري به امجوار به ساعته وقاش وهاتن والي مكر ساعتها وقاش والجامعية جبر وقتها قولت بيجن دعوة كن برا كسكي نسوري سرخا كسوري نمينة يعني برا شتي خو بكشينة برا شتي خو جو درجة عفرية بكشينة شتي هر يكيش درك آنينة ملت ما دفلخينة ظلم وزوري دك خير وخيرات ما ددزه وتو إجا أو دبيجه نظام كي ناسوري الودرينه يعني حتى تسالات الشامي يعني مزيه تشي دبيجه كسين بياني هاتنا بجوار بين ساعتها وخاش بالرومات اما بين وكاري فكر اي ماجي شي كاسكي غونا سوري به اما جوار بين وقت بيشمرجه هاتن كاري فكرن انا اراميتن انا اريج دكن دوي اراميه حتى جو كي بي حقي وياي انا جو بيشمرجه جي بين آلي ملتي روجاوا بكن دولتين عربة هيزك عربي شو جرك هيزك نافنتوي هبه وهيزك عربة جي تداف هبه برجع به خبي بينكي تهديد ديك إمام تجاري
يعني قلاك نبي سرسينور دولة ترك تم دبي أولكاريا ما يا أولكاريا تهاي لناف سينور خد شون دبكشه يعني ما التهديد نكريه يعني بهاني الراس جبوا بيها بي رجاء جو هريمك دوي هريمه ماذا يهزك ناف نتوي بتش دولة ناتو دبي دولات أوروبية دبي وهذه برد ولات عربة جي مثلا باندكن عرب سعودية أم باندكن الإمارات أم باندكن الأردن أم باندكن العراق بي تشتي قبول لكن هاجر دخوازن برا بين جابديرا دين ويدري هلا بكي هلا ببرا أم أولا كاريا دولة ترد دخن تهلوكي يا أو تيري شيمتك يعني إما روكي بدقو كفكعنيك زاروكي ما كفكعنيك جنابتنا سرسينوري دولة ترد أو إيجو تم كاري تنا دبوجات ودرد خدا يعني درد نكار درد هندري خا صافي بك تدخوازي إيريشي مالكة وتزاني تشتي هري بالكيش بروجاوي او دبي ازفي ريمتي خم بندستيخه بخوازي وان تشتا داعش بخا بندستيخه لشكرتي وك او بلد عربي جد وقت جيشا انكشاري لكي دري بيشي خبر يجي شان كرباخ ديجي ملت مي برا الماني شان ليبيا خوازي وان تشتا تيخ بندستيخه ياك يا دوا بخوازي جو بك نافا عراقي او هريم او شخد بيجي اغاهي جمع باردون اغاهي كتدسته قال لك جارا يبقى جاه به ازبق جاب عراقي سنيه عراقي بس مقصد جبوغو باشتي دور بيتش بكات باشا بو مال باشور بيجي ويجي بستيله ما مستقلك سپاس کمش بو تبلیبونته دکتر خالد عیسی گوتنی تی داویه به نزبگرم و از خاطر جوت خوازم از دبیجی يعني ملت مال سربيايا قيزو خورت ما دان خانه كرن لبر هر كسي pardon دكارن در خدانه بكن دبر دي خواهي خود باب كالي خود هيزا ما سركه اوه وكي دجي دقاده دبلوماسي دبه دراغاندنه دبه چه جبا هر کسی ارکیویه ارکی کردستانیه یجی بکن گوتنا کرد لروج آوا یک به و یک دنگ به دستلاتا ناوندی بدو بستیم ایرو روجا یعنی آگر گاشتی بردوی دریه ما هر یکی چیزی به گرک بغیرت به حساب کده بده دکتر خالد عیسی نونری تایبتی رهبری خاصریا باکو روجلات سوریه مالاتی آواز بو تبلیغوناته گلک سپاس دمکی مساعد گلک پرسیمه هنه متخواستم بپرسم ل وقت جبو ایرو او قاسه دم باش سلاو رئیس بری علی گولر حوالی می روزنامه‌گر لستودیوی او جمالیه دی امانات کارن هنک صحبت بکن نها اف منطقه کو ایرو شام تسلیمی هاتیه کرن هتشه تسلیمات کرن یعنی شر چه نبود به شر دست نخستن تو بر خدا نکیش چه نبود اف منطق مساعده جبو آواکرنا سیستمکی نناوندی کو ماموسته خالدی سباس کرد يعني قالك سيناريو هنا دفردا يعني سيناريو جور بجور هنا يعني هنا قالك علي سيناريو خود يعني داويجن اورتي ليه دكيليا داويه دا يعني اف زينيت اف منطق بفي شكلي يعني بفي ريبازي نن ناوندي جي نجي ناوندي دكارج بوش سوريا بچارسر يعني جولانی امبیجن یعنی جهتش اف رخستن اف امبیجن کوم اف زینیت کی جدایشی هاتی وقتاندن بسالان شوندا به القاعده را امبیجن کار کریه پشتیوی دناف ویدا امبیجن گله کومین چکتارنه کومین رادیکالنه هموجی لهبناکن لدیجی هفدونه پشتی ام بیژن دستلاتاری شامی شوندا هر چقدر جولانی ام بیژن
کراسه خو بره در بخه ام بیژن کراسه کی نو لخوب که نو لخوب که جهانی را هنکی ام بیژن پیامین ارینی پیامین ام بیژن نرم بدهجی دکیلیه داویه دا اف ام بزانم گرک اف جکوته جکوهاتیه و خودی زینیته کی چاوایه گرک هر کس یه باش بزانه به جبوی ویجی از دوی باوریه دامه براستی جی اف زینیت اف کوم اف ریباس جبوی چاره سریا ام بیژن سوریه گشتی نه ام بیژن نه ناوندی جی نه ناوندی نابه چاره سر لی ام بیژن ام دکارم ویا تشتکی بیژن مگویا یعنی اف پشتی هفدیتنا پشتی لهواتیان داویه دا شام ام بیژن تسلیمی وان کسانا کرن تسلیمی وین هزی کرن او هزین شام تسلیم کرن دکارن دوردا رول کی بلیزن belki heneki minimize bikin heneki ام بیژن داخل استا جری demek ki به ام بیژن دوی زینیتی را بمشن لی از دوی دیسا دوباره کن دوی باوری دیامم پرسکریکا سوریه او بمهان بسالان دناف قیرانه کی دناف کریزه کی دا بردام بکه yani civaka Suriye jaliye sosyolojik ve ne mümküne ku ve mantıka heteşi kabul bike. Civaka Suriye tenasin, civakek sekülere, şpeşketeni ra vekiriye. Ev hezin navnetevi. Ne ki Afganistan'a, ne ki Amerika'ya, ne ki Irak'a. Civak ne müsaade? Yani bir ne ki drojbere le Şam'e jin, besedan jin, kesin ام بیژن entelektüel, le diji ام بیژن kirinin ve zihniyeti ام بیژن خوپشندانه ki nişandan. Yani ev iro roja ol. Yani خوپشندانه ki bir rengi ve geder ki ve ole tu bir fikre peşaroje ام بیژن reaksiyona ki çava ev خود nişan bide. Yani مرفت کاره بیا بخونه درزی هنه و عربین سکولر عربین لایک هنه yani ne mümküne ve Kurdane Kurd via kabul nakin yani. Na. İşte ezbejim qey heze navnetevi gelo jbo bikar jbo hilweşandina rejimi ev kuvvet bikaranin yanjî ev heze navnetevi dixwazin hakikaten biraya heteşi gengeşi û pirskrêk û şer û pevçûn çêbin ve bikaribin ji van pevçûnan fayde bibînin. Ew jî dikeve serê me. Yani du rê hene. Ya wekî aparat hatin bikaranîn yan jî hakikaten dixwazin li wê derê be sirf ji bo problem çêbe. Zincire. Ev xelekên zincire ye. Xelata karanîn hikûmeta ام بیژن Esad hilkişandin. Ev xelekekê xeleka duyemin jî ev birade salatdariyê da be kriz qeyran berdewam bike em siyaseta xwe ya rojhilata navîn siyaseta xwe ya em bêjin enerjiyan ji Asyayê were vir yani dîsa pirsgirêkên em bêjin Filîstîn İsraîl pirsgirêkên em bêjin İran û em bêjin İsraîlê em ê çawa bi rê ve bibin yani ev hemû xelekên zincîrê ne به هفته گریداینه او بردام دکه جبویی یعنی کس نخوازه تو هزه که نخوازه لسوریه اف دسپیکجی ام بیژن جماعت درزی علوی ام بیژن کرد عرب سوریان هم دواره اولیدا هم دواره نتویدا اف پیکانه لسوریه باوی کی راحت آزاد دموکراتیک بجین کس وی نخوازه yani kes jiboy viaji em bêjin jiboy van kesanan jiboy van gelana em bêjin rahat bijin jî naçin Esad sistema em bêjin rejima Esad hin nakşinin ew qasa perew ew qasa silah û ew qasa hêzê xwe nak rojhilata navîn herkes taxfîmekî wê heye herkes planekî wê heye herkes projekî wê heye bêguman Kurcî divê em bêjin divê ortamê da divê navenda em bêjin ew qasa hêzên di nav siyaseta xwe plana xwe dixwazin bikin meriyetê Kurd jî xwediyê planekî ne Kurd jî xwediyê stratejiyekî ne
Kurji dixwazin li heremê em bêjin mafê xwe bigirin. Ji bo ew jî siyasetekî didin meşandin, bi hinekî hêzara têkilî çêdikin, li hember hinekî hêza em bêjin tekoşîn didin meşandin. Lê di kêliya dawiyê de dixwazim vêya tiştê bêjim, hêza Kurda esas e. Tekoşîna Kurda esas e, yekîtiya Kurda esas e. Eger Kurd bi hêzekî mezin, bi yekîtiyekî em bêjin berfire, tekoşînekî nedin meşandin, tu hêzên navdewletî, tu hêzên navnetewî piştgiriya Kurdan nakin. Ji bo ew jî yani siyaseta Amerîka li gorî xwe ye, ya Fransa li gorî xwe ye, ya Almanya li gorî xwe ye, ya ama esas ew e ku yekîtî hêz û tekoşîna Kurda gelek spas alî qedera Kurda li rojhilata navîn biguherîne. gelek spas Alî Güler rojnamevan bi merabû Dr. Xalit İsa nûnerê taybetî Rêveberiya Xweser Bakur Rojhilatê Sûriyê mêvanê me bû 45 deqe bi dawî bû bi hêviya rojên xweş azad roj baş.